أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لكن على هذه القوتنا هجريا أجينا أركموناتي أركناتي في الله سنقسم بتاتمني ميلاد النصارى نجاتو جنوب الليل أرتم بالليل وقانا قصنا قتن يتمر الشر وترسما سأرنغني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة إلى آخر الآية. يقول تعالى الله واقول نورا كما نبي كلام تغني. ولقد رسلنا لوطا معنى ولوطا أما نجني ولقد رسلنا لوطا الله تكرا لوطا كي أو تقديرهم وبي أن يقدري وأذكر لوطا إذ قال لقومه لوطا خبارنكو birembe agati sonda agati waluta arawanyana wala gada araselna luta italla luta gai arawanyana ba wazkuru luta idi qala liqaumihi waluta wa uzkuru luta idi qala liqaumihi arwanna luta gani ko birembe agati sonda luta ابن حران ابن آجر وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. لوط الله من جنگ إبراهيم كن أغل من يني لوط أني واتمون لتي إبراهيم برم بالله غير إبراهيم أغي لوط تمون لتي إبراهيم غير هجرانيا كتا ساميا لوط دا هجرانيا كهني إبراهيم Allah ra luta gai mere kata sanduma debe wal watni sanduma Allah ra luta gai katti kuma aro hoba debe suba sanduma karang adi soron kiri katti Allah bari batenya ani nyamare ko sirenga ni kabaho burenga luta soro ini junubun gollun dabarni aro haramun tahinu aro hiburunyang ngarinyamu hiburu benu imbenu anda kunkuti mumani dabari serema do misamuna kumme imme luta soro ni golle dabarni hadamare mema domina dabari kale iyanda ken golle juma hadamare ma bondi iyanda juma serema ni kale igolle ke bono igoni kenga ila hodda bare ko be serema doma amen da barni kale kenna kempi bono igoy igara da bare ga ko gara golle ke da bare halle iya nya sababwa na golle ke rondi duna di ken khadinu bumi kama luta so ken golle gure gore Allah mi warna ko ayani Allah tu waluta ijqala liqaumihi luta khibaren ko birembe luta gati soronda ta tunal fahisata aga kullini na hingarnya nge hi guri ngarnya nge aga kunna kenya dabarniwa ma sabaqakum biha min ahadi min alalamin aga gara ke hi gure be dabari tage hosu hadamare na sumat do mi ko golle mi bureme dabana abuka sere ma ka sama ke me aga ko golle be aga dabare sere ma ga sama be amru bun dinari ti atike aya be ga ni ke kundu ati Allah gam fara ke ko ara ikira ma fahamu ikira ma sakai ma naja dakarun ala dakari hatta kana qaum lut atike mema sima igo wasegene ime nyugoma
malutu dun ko ngada Allah gara ko lutu dun ko ngada me ke memma mi ta nyana tigo wasegene igoy وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع مصر الوليد بن عبد الملك قتي دولة أموية تنكن يغوي جامع بيغني مصر مصر وري بيغني كنيا داتغا أغتي لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ati Allah gam pagalluta surun kibarin qaroda na kunuda ma jananitu anna dhakara ya'lu jakara tike masimai wasete yigo ti Allah gam pagalluta surun kibarin ko ike mema mirina simma yigo wasete yigo ولهذا قال لهم لوط عليه الصلاه والسلام كيا صابر لوط بتيدا اتاتون الفاحشه aka kullini katta hiburi ngarinya ngenya aga dabarni ma sabaqakum biha min ahadi min alalamin daga huma qasaba kebe luta yimbe warni kibare ke ko ayarin tenni kibare bela itini kiara alluwati kitabun di atqul ngaba me wati na alluwati bonunati lutiya ma lutiya ko anganati lutiya awa wanda hike dambe kata lutu ime lutu golle asoronya golle Allah watani amalu qawmi luti walla annati allutiya igono nan chabudo igono golle kani kenye lutu soron kolanda dabari duna di serema dabari tare ewa Allah da akhirifa isata ambonta jene جيني التي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة يعني كان فاحشة من الفواحش الله تقما تنتو جيني ما أتي هيبرو نيواني جيني هيبرو نيواني جيني مي نانشودو إيوان كمباتي اللواتي الله تاكيني من جاتي يلو كوريني أتاتون الفاحشة akenyi medjati yene hikure jene ni hikuru ni boy me akenyi medjati yene hikure na kena kwa mbonota jene bani ahillani shirunga na jene do ya gare aga ga mayari anke mayari ya gare mayari wona gakata kame jare na gakata aga nanya aga nanya yani gidun barde ganyana me warna ko alluwati lutu soroku golle farinti sire suga kitani wonan kariya anya biya maya intani de tanke bali gunu nya gana gai hakkalan dunya gana gai sire suga kitani asariya noni kariya nya bi maya intani de golli kurin kore golli ngarnya ne kore Allah mi warna kutte ko khibare be gani ke lutu dun ko ma Allah da ko sura gabari de awa suratul araf dire awa suratul hud de awa suratul hijr de suratul anbiya Allah shahadi suratul shuara Allah shahadi suratul naml Allah shahadi suratul ankabut Allah shahadi suratul safat Allah shahadi suratul qamar Allah shahadi ke golli gure ada ku baren ko sura إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون إنكم أغكم لتأتون رجالا شهوة أغكم لني إبغور ني ناغا دغامين بغانيا أغكم تقدر إبغور ني ناغا دغامين بغانيا من دون النساء الله غدا يغركو بنو تغاغدا انا كنت يغركو بنو بتغاغدا يمكن لمن بوراندو ساوا نيرا او كنا كنيا توكونو نان تابودو إبما
igo ke ga sakarun no ko be ga Abdurrahman sadinga konno mo be kebe ga bakano har anna kalla kanda ngarinya sanka tanke na tinyere kebe ga bakano sobe nyani fo nyogunte nyani botiminte nyani hara konnel la kanda ngarinya anke na sagi kinyene kenno ko igo nan kinye ko sobe ga bakati kirabe agana ya garun to ya garu kubeno alla gari tagagada bal antum qawmun musrifuna ncoro ko kan pendanga nyana la aga kan pendanga de adi kaba lutu di kaba anyangi hallenni kri katta tauhidin na ina alla bare batu adi kaba imma kinye igunga adi warakata ya garu awago ayatan ragati haulai banati in kuntum fa'ilina ko hayle nyagarunya jamanen le nyagaru gella sahawa nyangira daw agagai kada kunya me yum tibare de kana wara agara te ko timani qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nuridu ikilutu anke nyimme watu alle nyagaru kuma na jamane ke yagaru o yagaru ko anke nyime to ko hajun ta yagare o ga kebe murnu angato ga kebe murnu angato ko hajun ta yagare o ko hajun na igunyai o go khibaren baka igumpinga igu kube ga yankanga de muku kube ga yankanga angato kuna ro kunya batto hajun ta yagare tawsirin da nun tindutu soro anna irzala kanu qad istaqina ba'dhum bi ba'di lutu soro ni gara maninya yugundi wasaduro medi yugun kundi wasaduro medi kuma saqado me wa kadhalika nisauhum kunna qad istayhanna ba'dhunna bi ba'di aida yagarun qad wasaduro medi kiani lutu soro yugun ngakkenye lebe kundi wasadu romedi yagaruma kinyene meedi wasadu romedi ikolle nyike lutu illa kapem palle ni kabai atina igum chakalle ma umara inkinya yagaruma imaduma كان جواب قومه نوح دان كن يامرين دين حله اگر يامرين اگر كبا يغون چقل ما وركتا يغرما وما كان جواب قومه نوح سرون جابو لوط سرون جابو من يغو يكتاي الا ان قالوا ميغتي اخرجوا من قريتكم اخرجوهم من قريتكم لوط aro shorobe nuga ka hayna barake golle kadi gwada ga de jabu tanama kite igal lutu jabiri ke ga de ay ma jabu luta illa hammu bi ighrajihi wa nafyihi wa man ma hum min bayni ajhurihim ijabu mo yawo lutu da aganti hamminta ko na lutu kata aro sere suga to monni kayna ini kata bakina فأخرجه الله تعالى سالما الله يمغر اللوت بغني أكسيته وهلكهم في أرضهم الشاغرين مهينين الذي هلكي دبكلنو إلا غنطو إجاسا يكون لغنو هي أن اللوت قتل أبواني من الله يمغر اللوت نعمر أبواني هلكي دبكلنو إلا غنطو إجاسا iti qadi qata mana ni mani wa ma ana mu'minu billahi yu'minu billahi al-azizil hamid qata mana ni mani innahum unasu yatatahharuna tuwani lutu ado kube nuga kahai ti sorani idudi sonuni baka igun chakalle maru ikundi du khaso igun chakalle maru
ididu senundi gun chakalle ma qatada tuti abuhum bi ghairi aibi idan lutu di mu'minun ngaiba na nyu lebuntia na leburiya na yike biga lebo tidu di senundi bakai gun chakalle ma mujahiduti innahum unasu yatatahharuna sorwadi didi senondi mini adibari irijali wa adibari nisai sorwadi didi senondi baka igum palle sakalle mauna adu ya garum palle sakalle mauna anga tunna chagru ya garenyi mega halle tini kenyara alluwatu sughra tilluwatu bucine parce que hari ya gare anya ya kake nan kinyai ahalle di haramunya silama sharia da haram kure junugo gore luwatu bucine nya Allah gara digira be dengan da ya gare nan kinyere yere hari ya gare palle ni haramunya sanga yum qara iridu sununi bakay palle aro ya garum palle ورويا مثله أن ابن عباس أيضا كما يري ابن عباس قاموا إنهم أناس يتطهرون غير فساد كما سرواني دي سروني بكا يوم فلله سكنا ني سروني بكا يغرم فلله سكنا donc kya sabura tini khata bakki de beni tige sabura فانزيناه وأهله التي كرا لوتا كشي أدي قري إلا مراته أغانتا لوتا يقي كانت من الخابرين سروبينو غتغد دبني غهلكي لوتا يقي تغكوني غهلكي لوتا يقي سرعي على سلامة هنا بانغالي جاهرما على سلامة هنا كوي لوتي جاغا كافر هنا ياسون بمين adi soronya ni dobe jaga asondo men no adi soronya na dobe ado de bidun konya na dobe ajahiru ara dunya silamu muko shiru mana yanka lotiya fonnan kawungani igungani mugo igonya adi soron na ga kinyandi na tikem mugo tagumanche go konemi na agana ken tagumanche ko isorona kunga ko ni muko shiru na dutuka yagareke bolle nyike silami nyani mu'mini kenya nan daga qur'ana di fa akhrajna man kana fiha min almu'minina fama wajadna fiha khayra baiti min almuslimina allati fa akhrajna man kana fiha min almu'minina ati mu'minunu benu ganyin lutu de begay halake ngari nkiada kumbu wandi فما وجدنا فيها خير بيت من المسلمين من لوط دبكه كما كتنو كابه غني اسلامين كاي لوط باكيا الله يغرا اسلام روندو مؤمن روندو مديره halaki ngari lutu do kubenu gani mu'minun ma kun kishi min Allah tima ka kitano lutu debeke kama ino islamin ka gani lutu ka ke gahe Allah kore katti ko yere na islama uma ayaka aya kini silami yeme sundo men ni mu'mini serega be ni silami nyam peti mu'mini be gati sere sura mu'mini anni silami nya kiani do mena Allah gana silama hum bane konno ko mu'mina gulladi mu'mina hum bane gana konni no ko silama gulladi me silama hum na konni dura mu'mina hum na konni dura silama hum tafsiri ni golli bangantoma mu'mina hum tafsiri ni golli no gollum ko silama undo mu'mina kunna ken do awagon jibril la grafarin tila timali islam atali islam an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimu as-salat wa tutu zakat wa tuhajju al-bayt man istata'a ilayhi sabila ku golli bangal to islam jibril ati farin ati silama gunne kanga ati silama gunne annan ce di tai nan tibbat wasuntanu abbate malin to mu Allah ga muhammadu Allah farin anna salle litin woni anna sumu anna jakam wani anna Allah kafi
ara silama gum fasari kolli bangantuma atada ma al-iman ata al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi ara mu'mina gum fasari farenda mu'mina gum fasari gollu be ganu gondi nan to monni ti Allah ado Allah kitabu ado Allah malikanu ado Allah harun ado kota lagare ado ara kutum ko sirinda ko amma ngari gundugan ko ngari Allah fare no qalatil arabu aslamna ha ay wa qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakinni qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum gundugan kondo bursu ban ko ngari Allah fare ngai ti fare o kunya mu'minuna Allah ti fare nda ko nda kata kanya silamin mahiro kata kanya silamin mu'mina ko awari nura ga sondo mundi de mi amaro golo walamma yadkhulul iman fi qulubikum mu'mina ko mara ga sondo mundi do ka wari ni do kata ga silamin mata serenga da seri se hon kanga golle banganto ko dabar ni silamin yana silami suhetin mu'miniya me mu'minin ju silami donc dotu yaqake ajahirunya ni silama guma mi asondo men mu'mini mai wa allagati fama wajadna fiha ghayra baiti min almuslimina Allah na do ayaqake ya gare kanyu kontene silami me mu'mini me go ko kanyu mu'mini na kenkisi me gare ke mai mu'mini akan silami onu ti gare ke tilutu ado mu'minu ga bugu de be ta bugu di batte tibbiren balla gara yanga kata nyang kan de be ke kamani agari halle hay yanga kata kusara ga kita men diganca ta mabugu yime ama bugu de be kanat fil khadirina Allah tukubenu ga to de be ga halaki anyi kapi kube ama bugu de be Allah ra halaki illa muratahum kanat min al khadirina wa amtarna alaihim matara Allah ti kada gide ko citau ida kun kamata kanya yang kanni kamma makanya fa anjayna wa amratu kanat min al-qadirin wa amtarna alayhim matara fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin wa amtarna alayhim matara Allah tidak kamata yang kami kama mufassiru bi qawlihi ken kamata Qur'ana na me tafsirnya kamata ni kama Allah ra tafsir ayat tadi surah Hud wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil mandudi kamata ke hedi jiade gide ko citai na doren dabari na kawandi ko giden mugo ken tay asofenten nangiri jahannaba agado me batterini ken kamata tandambiya gidi tay kamman aga yankani kamma ko mi kamme nangiri atta ya sofente ko ngana doren dabari na kawandi ko giden mugo agado me batte musawwamatan inda rabbika atta ko manjantenya naga gillan kama Allah hukuma agan kawai shirbe halakiri nan yan kama aka manta ko manjina wama hiya min adh-dhalimin bi ba'id Allah tikibe hayga nyan lutu soroma awa amrin talla to nyam dana suwa lutu sorom pala ki kundwa awa sere su bari golle kebenya anni to nyam dana yan ka do kemen talla an ka do kemen talla to ame wantara wanga kita ayat nada allati walihada maki ayan wa amtarna alaihim matara allati da ko citai ida ken kam men yankandi kamma fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimin Allah tanken na hay bonondindano lagarunga nyake asrawa illa garunya lagari kure illa garunya yang katana igara Allah harunga rani illa garunya lagaru kure
boketa golle ke be hayke kundo Allah yimeni isoro halaki kundo dingira boy Allah to wajalina aliyaha safila debeke honu nati da debeke sandumu debeke subutuwa idan daga kamuma Allah na yila ilan to ku yan kanani ko cekira kamimma ay tayinga yankika wajalina aliyaha safila honu wato wajalina aliyaha safila Allah ra ko ceke tayike kamimma nya yankandi kama ni kompon guruja birin na yankawurela kompen birin na yankawurela na kompen cikurja be Allah di halaki kunduge boketa ke golle nyanganu o sariyandi sey banu mameso ni bon qudama uda ijma'u lati nanti sey banju gemadi nanti sere suga lutu soron golle me nyana aga nakite sariyandi ankara sey banu mameso de ijma nanti sere be gana kite ke gollinda beran ankara sey banu mameso wa sey banu da meso ni manidi ankara mo ya meso ni kenya onuti onan kalliti ka haye onuti onan gidu nya seri nan gidu mara ko sere ngana jena ga yahoba kallim gobe onuto nan diniti benye onuto na debenya hayni kompe be gangila deben kompencha onan cetuni ken kamman nan toppanda nyimben kamma yankana anyan kan to no kulla mutila ngamanga kara onu ka ida kemu ko honu ka te onan karitika hamata karndi mo ila meso bi ke mi annan kara ay so de kake ankara adomi sabatina Abubakar Siddiq da yugonu kitara yibenyariya ala ibenyariya me kenda ni hadisi maknya nan di serem magayanga kata ni timbenga yimbe kubenga e Abubakar di gulubia akara hobe nuki taiki ala ibenyariya alwat o sariyan ni farin pa disendi ati man wajaditumuhu ya amalu amala qaumi luti faqtul fa'ila wal maf'ulan bihi farin ta gana sere sukita iga lutu soron golle me nyana me kebe gadanya ada gadanya kebe kali sukar tanke lemunu ga hekoni iga bali ga wa turun to he i hakirun ya bali gunu nyani iga na dabra nyari manya ga itadi woni kaliya soro be nunda kite golle kedi ikalla ya wedo ya mumbali tate awa ke golle be hake gari bonon dinde ngari dinandi addinan bonon dinde ni kanga kabairan junubu nyani parce que golle ke be hake lutu suruku golle buru hore faren yimmeti lana Allah man amila amala qaumin lut atallara sere langa sere suga lutu soron golle nyana Allah dan langa tayani farin ta kari kisiro ne maga kama inna aghafu ma aghafu ala ummati amal qaumin lut atinga kannim man tonundo kebe lutu soron golle ne atinga kannam man tonundo lutu soron golle ne awa tora nun kawari awala adraruhu diniya lutu soron golle kebe hayke yigon nan chagodo yigoma tora ngadi katta dina na parce que dina no gondi junugo gore nyani min kabayri junugo gore nyani golle tay hillandi adiraruhu aquluqiyya tora ngadi takata hadamar min jikunyi me gai tora ngadi kata hadamar min jikuma asalisan adiraruhu nafsiyya hadamar min nyonkin yimme tora ngadi an nyonki kai me kala ngedi de hondi ale kitabe nganoti at-tawbatu wajifatul umur ni an gana daga ke mutu tora be ga ke golledi
haramu begari tora begari ube bul khaymu kitabe addaw wa dawani ube madarijus salikina tora bega ke golleri to wanu pammitaina kono hada marmin paten kara dinan kara nagatandi arabia adida hu shihiya amanya ta hada marmin ta bul khaymu ti igom mani amen nyugon palle da garanda ka wako posone nyallam pateni awawa tukinyanga watu be hariran tajara posone igom mani igom ewa palenda narande akawawa da posone nyaranda kenu golli gure korea golli ngari nyange korea ni silama gon chariya nganadi sorobe nu bana kite oni kalliya o oti karamugo ila meso gadi mufti go wano awasaude watini Sheikh Bakari Abu Jayd kengara tuwano ndigamun ko sebo no kun digamen ko kundu don ko ti serebe ganara ge ke golle meni am pincha ge de kata silaminu nyimma kenya serebe ga silaminu njire ne silaminu kiten kutunu am pinkin ni kenya ko karamu gono di agana tando kebe kawa na kenya na ko karamu gono daga nati kebe oga nan kari ke karamu godi kenya na jamanin baga kenya na surun baga kenya na surun kanun dini ana ken karamu gonya maganta binde ti imbenga parce que fare na ken buga atu serem baga kata yang kata ji imbenga imbe kunan dai imbe ke galle ngana buga di o be no gato nan cetuni kompo gille ngana topandi yang karana gulla nun cedana ube nan kareta ka hanga ube nan gidumara ko serebe gana yami aga jeni oga gidumalla mo be silaminu nyimmanke kitu kutana wana kento ko kenya mo aya listihabunya na kete anda to ando karamugo ben kawa kenya na baba den dite jamane dina soron gongo ke golle men nyanena anan kari ken karamugo de silamu on chariya donc ke golle kure ewa kega hayduna di lenkina sangan kita jamanu nogondi nanti sharia nan kenya igondo ni mara shinda bari nyarebe walau aku baka dunani walau korea di kui duna dun kono gadi me hagari kenya sabura duna tamorno duna kara suntanu lenkil la gadi angar duna nuku suntanu lenkil la gadi angar asun nuku samintenya ni lenki asun deguntenya ni lenki maninda zya sababu ogara gari takkello ko hinda bubeli ni bumbum paga ko hinda bubeli Allah haraminta kono hi guru benu menu manya tuna de abada wallahi be gadi ko aga ko nati hankan nan kinu kunyai jamanu mo gondi Allah me gata tike be ganya lutu suroma ati to nyamundana nda Allah to be andala tanga lutu suroko ballenyi meme garmana Allah wa hiriti ni wona ke ga garu samu e ke korona hitike lenjo to muni to mo helenjo amaduna kinyidan be daguyan kan ka bakinya tunai na liharin daguyan kan banki yodina nan dangi dunar dun kono na liharin daguyan kan banki yodina ko ho islami nun do dunar dun ko barna ko tay be ya igi kitullo no ko be nure ni mundo ko be nure ti wa kunce bendini Allah haramin ta ko wanda to no sere dato ko no sere o ho gamu nyen surondini Allah patenya arunan to ko duran to ko sunna awa lutu suron ke bare ne kiya isariyan no o ho ga kitari annan kara anga baliga ko hakkle ganga anya be amma yari kunan karane amma hari golle ke bonen tabura tuwano nti haranga na setu daba nya yugo ngana setu daba ngana tabura hande to wadda ba ke karne to na daba ke karne wato ona daba ke karne an ngana nya sugo nya an gara nya jage nya ona sugo ke karne an da jage ke wonta ce gara me an ga karshen to wala kama an bi ga sababa ba golle taburun ta ko gollo ide golli buru khora ni golli ngari nya ni khoro ko hayere mo kebe sere malutu soron chama ame epida hubure to dunani ida golli bure to dunani golle be gangar nya bure ngari ko wa ila madina qalu shaiba qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'akum bayyinatun min rabbikum
خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإلى مدين أخاهم شعيبا التي مدين كو كالذي يقين قيكت يا شعيب مدين أوكلني قبلنا أوكلني تبنا تبوانو بقرب معاني من طريق الحجاز حجاج كلين تبوانو يواتنا دا مدين أوكو غري موسى قيسان الله قتي ولما ورد ماء مدين وجد عليهم أمة من الناس يسكون كم مدين هاي تبين مدين أكون قبلنا مدين وأكون تبين من يرى الله نلو قبلنا وإلى مدين أخاهم شعيب مدين كوي أخي شعيب واتن قتيب الأنبياء تي النبي نيمو جهانا هوري شعيب قال يا قومي شعيب ركتي سرنا غي سرنا تنترون عبدوا الله ما لكم من إله غيره قال الله بارك باتو وسن تغمغا كبه باتين ريتوما الله غاي وتي هاري سبدي ناوتو جلين نوها يعني هاري هنا نالي فارنga صلى الله عليه وسلم يسوغن نكتا توحيدني الله بارك باتي هاري به هي تنغنان چورون مغا hobe ga hiti hilla kapenga anjogo ni ngiri kata tawhidi ke hilo ni kaba hilla kapeke hilo yi burebe tanagi ma kempa ni kaba kenga parce que lutu soron pay hilla kapenyi ma adi ngiri kata kempo la kempa le ke ko li bure ganyema adi kaba ba bo kenga na girno swaibu hay asro hilla kapenyi ma adi ngiri katina Allah bari patu ina hilla kapengara mani tanani gamaga miji nagasiye kanje ndugu nagasi denyi gamaga kaini hilla kapenji ndugu ma ara jonga tauhidi ke ara yere faham hare suba kai igara junugun dambe sunyi soron maga hilo intakatini ken junuban ni kaba junubu ke hilo de ini kabana hilla kapeke hilo ini khilli kati tauhidi ke hilo Allah bani batu ni kaba hilla kapena kem palliani inari kaba junubu ndugu farengara kaga kai makka ko ni jiba ce jigana inyi me kalli jena no ni jeni no yi doro minni me faren to qulu la ilaha illa allah tuflihu ati batu hon tanu batu hobet kalli batu ne ngani to mo Allah ga he aga na kenya ga ta kan kita faren ni kati tawhid ke ami ka bay jeni ko illa mi ka ba doro minni rode sariya nyi mesuri madina farin gara koho nyam makka jikku bure sugano ama ko kippe kenya o kippe tawhid sino tamiru sino farin da sunya tawhid ne soron jondo mulla ga soron moke ko be gana kuna gara ti sino tamiru siko ti farin da kenya na soron jikku woni ti ana jikku nyama ti ali kaba gana kenandi ti jikku sire gal tanga tanga jahannama garenya ni de farin da sino tamiru siko nya bi na soron ni jikum fede aqida Allah balin batu tauhidi na tauhidin cabati da Allah balin batu ko maga batu kai na Allah na hilla kapin ka tabaka no fare da sinu tambo shunya aqida ne amanya jiku sunde sinu kafirun ni gonye no yitu kunchuru inta jeni ni inta gare kutunu ni to kafirun inta jeni ni inta gare kutunu kunje kushir gumunye no fare kirni katti tauhidi ne haren tukir ni katti tauhidi ne wo kirinda na suka duna danga tan kirinni kata tauhidi ne angana ti soronna dolo ngara ida wara anti na drogo ngara ida wara anti na jene ngara ida wara anti sarano mbati sukunun joni kahilla kapenga soron tanu na ida karama ho so kama ngana karada tumi jahannam laina sarakita la habatan na maluka serengana hillani ka wallahi tallan golle chukoni innahum man yushrik billahi faqad harama Allah alayhi aljanna allati shirisu wa illani ka unki Allah ila janna harama wama wa hunna wama lizalimin min ansar atanta qurani jahannam baybe to nyamunda do tadde munda kita inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha allati shirisu illa kapenga tinyike la garinta yampana kando junubu be ganari la gara illa kapega he
alri hadisi qudusiya ni abu jari hadise farenti serendo Allah ti serendo junubu be ganari ke lahara aga tintono munye ke haka anga ma hillandi ka hoke Allah yi gado junubu yam pay worani katta aga tintono munye ke haka ando junubu sugari katta ke Allah aga tintono munye ke haka me amma ho kaya yido junubu yam pay worani no hobe aga tintono munye ke haka man mata yashruku billahi dakhala aljanna man mata la yashruku billahi shay'a dakhala aljanna farida kenya ati sere sugar karanga hillandin kappa Allah ngaron bene sere sugar karanga ta hillandin kappa Allah ngaron aljanna kala dulo ko to tauhid nyan tabata shuruma tirin da non ne tirin da nyakata tauhid ma ko bana shurun kirbaka jiku gure ke suri jiku ku ba shuru iga makke tauhid fahamuna Allah bane batu ho do hilla kapinga kare konta wala anken dawa ma ho shi har bane me an gana surun kire Allah bane bati ida tauhidin fahamu umati sere umma sere wara jungunya ngai kasere su wara ke tauhidin fahamu an golliti tauhidin an do junubu suwa kinya Allah illa bara ta ta mashatillah sere suran ta dan kana mun tanga yimbe anna Allah dunganya ngure anna Allah khamme ngure Allah gadan kanu tauhidi be gamma awat tauhidi kenyana nan junubun ko tentu jampa nan dengar jannan ko tauhidi ke ga makkati an junubun yampa nan dengar jannan Allah ga yampa ma an gana daga yimbendi Allah walla garitini na ko lim malik yanu da miskala jara hakkal lim na ganka wasri su sun do ngara ko ni jara miskala jara hakkal ali manu da tauhidi ga sirri su sun ngara bukan yimbendi aramo nya tauhidi ko armo ya kiri na kata tahiduna oto bando min bando wajudun kam majji kunu kuro kundoro min pilo hoybe na konni hi goro nyani soronan kami kabinale me korona soron kri kati tawili ka ran fami tawilin fami haddo ba kido korona soron ko so awatin toro kara Allah ba ne batu wasu ta ga mahabbatin gare tawi Allah ga qad ja'atukum bayyinatun min rabbikum dalili bangante lagai nangira ga kama Allah dalili bangante lagai nangira ga kama Allah ide dawa hilla kapem palle kan junugo nyima bire baga de kata tauhid nganan dute ati fa awful kayla wal mizana awa kenjendi hono mudu ado kilo no miju khari timmandi titel monta kilo no miju khari timmandi titel monta parce que kenjende na gashalla da ko ayatan da wailu lil mutaffifin الذين هم إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وجروه يغشرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين التي سرسوا النغس الديناتي ينغن قتنان ويل للمتففين ينغن قتنان نغس الدانون mude nyaga nan kinga kencendiri tanga nagasini yanga katanganda kilo nyaga ni anga nagasini yanga katanganda mije nyaga nanga nagasini yanga katanganda metere nyaga nanga kencendiri anga sorom pakken nagasini yanga katanganda anga kencendiri tikkachi aywa anga sorom pakken nagasini yanga katanganda alladhina idza ktalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wajanuhum yughshirun ikunyani igale hobe kancene baka soron magana lekati yimbe mina kentima me kunya gana kindi sorona ina na bashi Allah ti kuka mano an kuma shimma ya da kun ta mirine ta ga wulini kota gorenda wa kota be ta gonu juga shiki Allah da kene gongo wote ide kankari wote aro gongo wote walla nyaga Allah non afiya fa'awfu likayla wal mizana qara kancen den mijun timmandi wala tabqasun nas asiya'ahum kama daga surun nagashina buni kama surun na burun nagashi angana kancen den na agara kebe ko banga hakka be ga meter hakka be ga kawakina na nagashi anda agal len nagashi agara naga ha ko banga saw mudi hakka be ga kawakina anna nagashi kilo hakka be ga kawakina anna nagashi mije haqqe be ga kinan annan nagashi kama surun na burun nagashi
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha njoro kama ga bonondi ndi munyende Allah nyangi hallena munyenci woni ni harun kai ni kitabu nyankandi kama ga bonondi munyende ti Allah kutayba illa kappe bonondi ndi munyende miji naga she bonondi ndi munyende Allah kutay subhanahu wa ta'ala bonondi ndi munyende kama ga bonondi ndi munyende garanto ko be no ga dunani gati ni islamin ni terrorisme o mati bonondi nana ta islamin ni me ga terrorisme abudo bonondi ndebe dambe ni kata islama huma ikunka hirnu ko nyani bonondi na wanda ta mu yanka mai gare serebe gati kena Allah kutai nya sanke mu yanka ma ambe bonondi nana ta ikunyi mari bonondi nana iya ni terrorisme ko kullama awqadu an-nara lil harabati fa Allah ra koy kunya tuware ati wakati su gana imbem ko mukati fitina ngai kala Allah inana ka kunya ni fitina ko ya ni terrorism ya ni bandi ni ko funa Allah ko tay don junubu non chanta mun ni ya ni bondi la kama ka bondi mun ni Allah nyang helena mun ni chironi zalikum khairul lakum faygara kube no ko na gara kunnun chiro aganda kunya ko na gara gaire ngare agana Allah bane ko ta kamma ho ka Allah agana kencende honun timman agana mejun timman agam maga surun naga sina burundi agam maga bonondi ni munyande Allah nyang halena munyan chironi fay gara kubenu kuna gara ngana kunya ko na gara dai in kuntum mu'mina illa gara mu'minun kada ko da bar ko na gara ni dai so ay mura kiya kiso wala taqulu bi kulli siratin tu'aduna wa tasudduna an sabilillahi man Suwaibu junubu tanani asrum magawarni kabaga killi magasaqe Suwaibu soroni killi magasaqu hillinyana iwasaqqa sorondo dinan killen naga iwasaqqa duna killi kutanu ne duna killi kutanu dinan killi kutanu ne ini duna killen kutunu soronga ni lagara killen kutunu soronga adi kabaken kai ati wala taqudu bi kulli shirati ati kama tagu kille besudi to iduna aga soron baga bagana wata sudduna sabilillah aga soron ka bana Allah kille anda dan ini hilli sunda bar ina daga tagu de bun killundi de bulu de bena ga jamanu na ina daga tagu killundi an nari nan baga baga nan tanga man kitu honun kiniya inan kare to iduna ne ke inan baga baga nanti wankata inam baga nanti wankalli puro kitiru honu benu wa magaini raga annan kitiru honu tiya ewa iwata honu killen kadi serebe ganari tiwarne kata soy bunai nan lidina nyaagam nan limnan kabu nyaagam murina ken kasagani tamagara igana to ho garne katti soy barne dina mure nan kasagani anta tijeni ma tinyo ko hillinya duna terano kali siga serebe mo inan kem baga inan kallu laga serebe ga yimbe ganati rini dina ke amura ga mo inan chaga annan maga yeso ay atin choro ga maga ke dabar aga tawunu killundi na soron baga nikitiru honul lagya aga ga soron chaga ne bakalla killenga mani amana bi sorobe luga tumuni ta Allah killenga aga kun chaga ne bakalla killenga anke mbega tumundi ya igana ken kita inan kem baga inan ewa diga mutanan kunan ke dana kunda maga tokka isa adan ke dinai arahaban killenya ora na puran ke gabbakam kewe ga maru nan chaga kewe ga natto mun diga kana saga ni baka Allah killenga wote bo hona ha yi waja aga ga Allah killella muruna nyange di so nya ga murai natto ko burun chabo Allah killenga ko ma hay dunade mo ke ti terrorism dictatorino angana jahado ayanu ko nati dictateur nyani angana tu besuna tawhid nyana ga besuna fare tuna nyana ga dictateur nyani ti anken ti jakko anga mbobe besuna kongo ina dina nyati dictateur dina ina ewa silama ko nyati ko roju dina jahadu munyi me ayanu lan ta ko ni jamanu ko ni sasa
tanki na silama gon to gomboroni soronya ga mure nanya hunyangente soronya ga mure nanya horo jokiduna nanya terrorism dina nanya dictator dina na te bugona hayi waja aga ga mun dalla kille na nyenge soronya ga mure na to burun chaga na ma ko to burun chaga wadhkuru qasimme ije kuntum qalila njoro qasimme birambe aga kunyi jama butunoy fakasarakum alla raga gaboni parce hada mare men bay hobe ga soronka logondini watu ganari watu benu ga seren kallin nan gaba walla dullunari ko benu ga soron kalli walla alla na soro wara ga gajamu mara hado mena ga be kallin na mena na me logondi ko na soron logondi watu imma fitinanu imma dulle kungare ni na soron kare na gallo ne ewa ncoro alla da ko kun kisi kuswa amma watu rute katara watu be ga kalle na gallo ne amma dulle waraga dulle be luga ga kalle na gallo ne amma fitina waraga do mena ga na soro waraga na gonne waraga ko be luga ga kalle ko be ganya na sababu na sirrin lo dangan ta gabo alla da ga kushi kencho araga kun kisi ko ga soro lo gondini na jamal lo gonda ga ta gabo ki dalla daga kisi na ga gabo ni na ga kisi watu na ga kisi fitinu na ga kisa ga konno ma sere ga ta ga kalli na ga fakasara araga gabo ni wadhkuru qasimme kayfa kana aqibatul mufsidina bono dindanu go be nu ga danga ga kun fakka ni la ga rongo nyamo be qasimme ken kaynto lotu soron dangi kane bono dindanu be nu ga danga kun kana ila ga rongo nyake be qasimme kenga nti to anu da kenya ko shahidu man uiza bi ghairihi tula ningintenna serebe ga waju ti tananga ke golle ke diga men nam man la ke gore kara sare ra ke gore nya kundu ke golle nam maganya kara sagara nya kiyanda kita ula lingintenna serebe ga waju ti tananga kenya na katira nani atika da haita bono nindano be no ga danga ga kun kana ila ga rongo nya ke be kada tempai وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به gella ganani jama ga gadi nga kai tikebe kunga tomondi tai wata ifatu lam yu'minu men jamai go awano imatu modire tabihu qatibul anbiya annabi nyum jahana gore atin choro gella ganani jamai go ga gadi kunga tomondi tinke nan dungin kallenga jamai go wano kuma dungade bo jamanu gananya hillo kita manili be onna ko ngarini gajange ngarini kenya sabura ati jamai go gana tumundi tinga jamai go ma tumundi donc manin khawanya na keta fasdiu parce que jamo ganya hindo kita ka kundu kuma dunga gajange nyanni konna go nya hayu sunu konna go nya hayga kiri toran de nya hayga kiri degunde nya hayga kiri addiga manda nyangol limma ko be ga kamma ken da ga be ga to de kasabari de fasbiru anda ngari suai ko hega ti soronda honu tomoni honu matomoni koron na me fahamu koron karin kahi koron kurume koron maga be sabte koron maga be jikuno ko koron ge mukundu mata ada kenya kwa kema koriyo jamanu hiliranta kape mu'mini jamanu kahiri jamaranta kape maduna gangiri agarantanya na bari maduna gangiri mekibe ga mu'mini kamman ke ngaran dina mutuna fahamu annabi nyimmun kallen kamma sirebe ga ma fahamu kunduma ja ko anda rantanya na bari na ga kunna gudo diga mu be nuru nyangolu be wutu katta nan cabar ni kunya warannan kallen da bari awi karangan karagan ga